Om Swastiastu. Inggih Ratu Idodane pamirsa, sane dahat kesumayang titiang ri nemonan galah kade mangkin mekade titiang pacang aturuning ayang ri sejeronan pemargin galah nyepi sane jagi raup puniki. Inggih kadi sapunika aturuning titiang dumugi di sejeronan pemargi puniki dumugi tan simpang antuk titiang nuna sampur menawi tan simpang dan manut ri sejeronan pekayut Ratu Idodane sareng sami titiang nunas ampura. Inggih jagi kawitan titiang mangkin. Modasar papincaran jagat Inggih Ratu Idodane sareng sami sane dahak kesumayang titiang kadi mangkin ri sejeronan murdana carita poyo jetios modasar antuk paprinceran sane kebaos jagat duwene ya. bulan mangidaren Diatur titiang wawu Ratu Idodane titiang ri sejeronan kewentanan saseh poprinceran saseh sane pacang katut ring Ratu Idodane sane dahat suksmayang titiang simpangan tu titiang nguning ring Ratu Idodane niki sangkanen poideran pasase sane ngawenan kadhe sapunika wentene sase kadhe sapuniki mangkin Ratu Agung dan kepilih kangkat mangkin wenten nih piring jagat metu rari sangkan peplincaran jagat sasih mino kadinane metu rari sapa panas terak-terak nike sampai mawin sampai kantos sasa puniki kewenten Ratu ring iya dadan simpangan tuk titiang Ratu sangkane nyalit sasih menawi sane ngawen kadi sapuniki nyalit pajang nimbal ring sasih kesangon puniki genamo kisin mageser nuju ngalerang kebawa sasih ngalor pemargin nyane nika menawi ngawinan kadya sapuniki sangkane nyalit sasih nih ke bawah Ratu ilam sasih kesangon inggih Ratu
niki mangkin sampun kewilangin wawu kok enten sasi kesango talep punika sampun megese nemonen raris tilem kesangone puniki pajang baos atur ning dia ring ratu Widodani wadas ngaradi sami bersih manut raris lingen carita sastra punika maosan nika wantah galah pacang mo suci-suci yadian mo bersih-bersih ris jerona jabo jero anggo sarira lan jagati pojaruan tawar menawi ratu sampun wikanan niki ring jagati napi raris anggon mersih napi raris anggon ngucap wantah pinaka tawur sane kebaos tawur kesango punika kebaos lumrah mawasta menawi ratu sampun wikanan ring kewentanan tawur kesangu punika wantah lumrah kebaos ring jagat wantah kebaos ngarupuk punika kewentanannya nih mareng rakino benyang sada kala sampun puput ris jroning ilen-ilen upakara sane kebaos pangrupukan benyang raris sapunak piraris ngelancur raris ngamargiang penyepian medaging ratu ring benyang ni wusan ngerupuk punika ring rahina benyang nika raris ngemagiang sane kebaos pacatur beratu penyepian sampun ketah ring jaga baliu jador berada sejeronan ngelaran sane kebaos catur brata makin pajang aturune yang titiang niki kebaos nyepi kebaos raris pawilangane catur papat beberatan sane patut gelaran ingian punika wantah ngadi sepi ri sejeronan kewentanan jagate ring sekalo
diatur titiange wau sekala muang sekala gumanti pebuatane mang resida sepi ri sejaron jenyana Sido ngapang saderipu napi jane bebuatan punika mangna parasida nganapen sadari pusane wenten ring anggosarirane manusia sane mangodo pisane ngawenan purun titiang matur kadya sapunika manut lengin sastra gama wantah punika saripu wantah parasida ngodor sejeronan pakayunan tema awenan purun langgana makadi titiang atur kadi sapunika mangga sida kelatih ri sejeronan pakayunan ri sejeronan larang bebratan amati geni punika ri sejeron wedangan sane kebaos catur brata penyepian punika wantah kedagingan dari ke sane kebaos mati geni dan kalau gerah mau api diastun titiang nenten ngaturune ngayang kawentanan amati geni punika majanten ratu idodane sampun wikanen tan kekuatan tan kangkat punika tan maapi-api mangena Ratu wenten mati geni wenten pewilangan kekale mangnoten panas dari sejeronan pakayun mangnoten munggah panas dikiring jagat nika kebaos talet amati geni ri sejeronan jenyana rengsa simpang ratu
mantuk titiang uningin wau ring pekayun dalan mangno presida pudar sane kobos apin punika risi jaran pekayun dalar ring jagat agung muang jagat alit punika mangno presida pasah punika sapu nika Ratu mangno titiang nenten ngelangkung dari sejeron atur ning titiang ring ratu itu dane sareng sami kali sapunika kawenten daging pisan saking budi wadah kadia sapunika ngenini berate catur berate penyepiat ini pewilangan ritat kalau sasi kesango lantur dan penyepiat kadi sapunika wanta tuntunan saking ide sang kawi punika yen baos semangkin lantur aturune ngayang titiang nguluran sane ke baos kamu inggian pekayun wiroson mangkin laris ring cerita ring kecapin sastra mau janten sampun pacang ngalangkung ring pemargin riki ring pekraman pinyongkan sane diatur titiang wau gumanti ten keni sap-sap upodrawo yan punika pacang uluran nyanten sampun nangunin mikolehan sane kobos panyungkan ri sejeronen pekayun janten pisan atuh nenten presida pacang ngubade namen sane pekayunan punika sane sungkan kathah sampun pawargine wonten riki ring pekraman kadya sapunika sanjokan
riantukan sane ngawenen kadya sapunika boyo Yestios wantah syarat semarat kayune sane ngawenen kamone sane kemarga tadi sapunika wantah penadosnya neng Budo sampun ngranyeng ring sarira riantukan pemargi pakayuna kane sapunika sampun sinah pajang sumurup risi jeroning jenyano pakayuna ratu widadane sareng saminya rahina nyapi mangkin wali malih titiang aturan ri sejerona narahina nyepi sane pajang atur ning ayang titiang lumrah sampun menawi ratu sampun ngwikanin sampun mejanten lumrah rahina nyepi ke baos rikiring jagat dosa daun taler kebaos nyalitin warsa taun sakone punika kebaos ngawarsa apisan yukti wandah pemargine mengentos setunggal awarsa sepisan punika kemargian pemargine saning margiang sareng sami rikiring jagat pemekasnyane ri sejeronen agamu Hindu punika anduk nada gang pikayo wantah galah punika
Rita kalau sasih punika pajang presiden naldagan PKI setunggil lawase ngawit reng sasih yen baos makin ngelantur ngawit lari sasih kedasa ke baos sapunapi maka jati nika radi sampun mejanten rahina sane patut rahina sane jati-jati sapunapi nika ring api kayuna rike wantah ngawit ngelebar pekayunan sane bucak sane tan manuk rike galah sapajang ngelebar pekayunan tak betul ring nyepi nyepiang raga mangkin baosan ratu risi jerosan ke baos nyepi sana ke baos risi jeronen pekayunan mangkin pacang uningan kian jadul berata kamar gini elingan ratu yen mau sing ini rentetan nyepi sana atune tidak mungkin wantah catur brata punika pemekasnya pajang kegelaran antuk jagate utawi antuk daging jagate amati geni punika mangkin pacang uningan titiang sane kapertama wantah amati geni punika sane patut kemarian amati karya sane kaping roane punika nenten kangka Ratu Jodane ngelaren pekarya nika sane kebas amati karya lalu kaping
tiga ne aturane yang titiang api punika lalanguan pada sane kaping 3 konang-onangan kesenangan dan dado sane kaping 4 punika sane kaping 4 nika melelungan punika nenten kangka beralamang nyekong raga yen kesuksemane manut lengen sastra di sejarahan penyepian punika waluya nyekung angel nyekung dewek ring purian ring jawani ring puria pinaka larapan bakti taler nika kebao waluyane sampun bakti ring Ida Sang Hyang Wenang ring Ida Sang Hyang Pramoisesa nika waluyane nyekung angel padut tuntun reng piadab lan wantah punika saneange nuntun wantah laksana pidabdab dari sejaranan pekraman ri sejaranan pekayunan ratu idadane sareng titiang